ada maki emas kana. Tu tak lem datang semua lagi lah. Acan cik orang beluk. Yang lapor 10. Pasaran sampai along tor di nama betul dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Abid teman Mas. Kelak lah dentai, Dik. Keturun tabu ke aku siap betul telur kali lah. Aduh, cok anu, Dik. Kau amit ka manu ka Iyuner. Tak tuli beki je. Juriga, saya saja. Berapa jadi? Ada aja nih. Alah, anu jam. Aduh. Tas. Abid telah cuba antu. Ya. Jadi dengan kau amit lang kau abu dah ngunin apa sih? Kau sih. Kau pakai libun dan kau ada apa sih na apa? Awak pakai libun tak ibu je. Anu dik dan kau. Ngunin dah aku. Enjak insyaAllah tak pasti curiga je lah. Mulai kau cangkuk ngunin apa sih? Kau pakai libun dah muntah. Kau cari tanya lagi. Kau pakai libun dah. Berapa je? Ya enjak pola dik. Jadi kau hanya mana nang buat. Berapa? Ku cari mi, sujudo kikir malolo kan kau. Kau mun buat nor senyaman di cinta nang kau keban kan sekonyong kotor kejuang kau sekonyong kok. Bancaan no ban. Anjo bau na lain lambo gi nyaran berkerok om satia bau teko atas nin. Bancaan ora. Oh ku. Deke ban telele sanyar boleh kau tinggal anjo kau keban sekonyong kotor di. Ada taning poro pisi lain je ke pisi apa si lain je. Kau keban cinta kebun tanah mati. Apa? Ikaw may bentar berak semua. Yan jauh dik king kebun tanah patir kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tamoy. Saya Pak. Apa Kak? Ni koceng koceng hilang. Ang koceng hilang, impian Kak nyari kata tangga Kak. Koceng Bapak bukan ajukan, bola Mas. na koceng kata juga tak ada tangga tu bola na. Kamu cuy kanto sumbung koceng. Ni bodoh. Sobung. Sobung. Koceng angkoro, kenapa koceng biasa? Koceng biasa, koceng gunungan, koceng bisa. Apa Siapa ajukan Mas? gunung bro koceng masih ini kamu nyenengi gunung bunda. Apa je mak lecuan no? Tak tahu cuy ring. Somot merongkok tak kok. Kini ko na penatika. Abi ni bunda. Tan bulu mi anak. Tan bini, orang rakin. Dulu bunda tu mana bini kau kusak. Pon baru juga boleh. Ya bini boleh kau lah. Allah. Anak apa Kak? Beli aing dik, angka aing dik ni sedih. Yang tas Betul lah. ni ko. Ini nama napa susu, extra jus, just jus, Mon pada dodo panas. Tas lu. es betok, Ke betok gunung, Ke es. dodo panas. Oh. Kucing itu dah panas, kucing. Elang berkilan kata tak, orang yang seneng naik gunung. Tak tahu je. Burung si seneng apa? Oh, nyaman lah. Ini ko bini na. Engke. Tuh lagi ni boleh kusak. Pun tua berkerok pun. Tari me boleh, bini boleh. Le, mak ndo. Anak apa Kak? Teka pun tua gagak. Gagak. Saya banyak usaha bisnis. Ya nanti Kak, abi ni sana pergi. Gula laki. Buka. Ban berem Kak. Kamu nak jadi apa laku na? Samit ang bisnis ban nga jadi laku na. Kanca apa? Kanca apa? Kanca kanca. Kanca apa? Tegang. Jaga apa? Tegang. Tegang apa? Tegang apa? Tegang. Jadi kan budak laki na. Tegang ni. Jadi budak laki na. Wah di Malaysia laki na. Tegang ni ya. Jadi nalabaca tang laki lah Oh. 20 tahun. Sekolah lah ano. Anang ka naman nanti laki dia buang ke Malaysia apa laki na Kan ang tayo. ko pala alasan na cuta kira luwang din ba an. Gagawin ato kar ko din no. Kira kumbing le. Banyak kayak bini dua sih orang. Oh tokar internet aku beli no. Ayo, pamarero. Ba ni kay bagakalayo bunawan. Saan na usaha ka Dia kan undang-undang sa tiya. Orang asling ku yokong. Apa na? Dia lapor yokong ka tiya kay bini. Yokong ka tiya. Si ada dan siapa sih undang-undang ano ya. Yokong. Kau nak tahu
kali balik. Berapa deh? Berapa? Berapa? Tak tahu ya, bun. Berapa? Padang tak padang. Berapa? Padang. Tang di ini ya pas nyamar di tidak lagi. Benar setuju. Lu kata. Dua mangken ala poraki ya. Kan mun semangkin perselingkuhan nih kah? Mun tak abelo ke bini na. Abini boleh tak abelo ke bini ni Yoko. Jokong. Ada. Pasal sana apa? Pasal terlalu belu. Terlalu belu. Oko. Ada. Nikah abini boleh tak abelo ke gula. Gula kendi laki na pada Malaysia. Maksud tebon saya songkok celeng. Asarong akan lebih laki. Oke. Jadi dikira laki nih, Bang. Oke. Ntar dia mau mulai film apa di dinari. Mak boleh kondino. Ngoda amis ngoda nanagyo otang ka ambian. Nika. Ketibaan. Lo. Teti Arya abini boleh. Abini boleh tak boleh. Ya cuma kau pun rocan ban di mula bulan molot pada bulan molot amolot sambil mereka para ciking. Kau tak kelar siapa molot tu pun nerola lampan dengan jing nabi ya. Iya kau boleh kan kau ban kan. Denan Lampan dengan lampan dengan jing nabi. Abi ni kan lampan dengan jing nabi. Laki ni pun Malaysia laki ni tetangga ni sendiri. Hei, boleh jantung. Tiga berak cara timbing boleh gila. Budak panas. Budak kali ibu nak eding aki Kunjung kudu. sayang. Dua kabar kita. Inom. Kau cinta kabar. Bener malah keman. Non, tos dulu, tos dulu. Beremah cerita nih, beremah ya cerita nah. Kelak mo antara bisnis. Nginep padu malam antara kon pak kalebun jaan pesen na tayo jari ban sampian. Saya lagi ni. Adi. Pan suradi ni ka. Terus ya. Mang kan gini kok ni geni ban sing udek. Puri tanya aki. Bini, kan dulu kasi kubuni bini. Bini. Pak Manglo. Mun situ wala karan pun makian Kau ni Roma gigi. Busan ngara. Jadi terus bini boleh. Busan tak busan mo bini sa tuwa ta oleh bangak jeria. Mun na ta kenceng telak kelungko ka. Ijo tak nyendak. Kakak buat. Kok ki baju laki boleh ka. Nambok ni deh. Yo. Dina kok saya matepah. Ya, dina kok dinon. Lu dia ki. Hanya masih ngalak pun deh. Antos edingaki engko asabda. Edingaki kan sitong ya. Ti ni jak ngosok ti ni pakun adi tak luang. Oke, jangan kena luang tempat. Pakun bungkol. Kumbing tapi sembuan ka gulat ada sakale sembuan. Selebor pelurut. Tunggu saya cukup si anu. Bukan sengala. Ambu entos edingaki kok matepak sadia. De, ban si kabin diserap. Dinon. Tak andi laki. Andi. Kan budi laki nah. Kan Malaysia non. Goreng gula 20 tahun pun nak keriking Pak. Maksud tu andi tak kirim sekali ben lagi dari Malaysia. Mon pesen macu Bang. Tak boleh. Dalam aturan Islam mun si laki ben ki ala ke Malaysia ngirim ingat nelpon ben ki hak andi laki nah. Kecuali terkecuali ben 1 tahun 2 tahun laki tak beri nakah ben bisa ngajukan cerai. Dalam surat nikah beda undang-undang 2 bisa laki ngajukin surat cerai bisa si bini dengan alasan ben tak belanci ben lagi selama setahun oleh ngajukan telak. Tapi mun ngari ben ni belanci ben si laki nyari laku pas ben laki dua. Susah Pak, benar. Tinang ko laki boleh. Cuba kanan lah kamu. Lu nang ban pasaper engko si moto sedeki. Are para bisa berlanjut. Tak sapon je. Sini surat nikah siapa? Ben bener ya kan? Bener berarti ben. Bener tak sah? Andi. Tapi ada si kocak perkawinan Durno. Andi aku boleh lah. Tidak oleh ben. Aku boleh di mana? Ben tak oleh. Si Billy Arya coba. Kan si ben kabun tanpate. Ari si bukenan. Ya. Walaupun lang Arya, jangan si anu bekero. Tapi hati ni. Bila peluru. Ban mun masih tanyang ngene ke tanyang. Bagi terokan kok kan si tanyang kok. Sering ngucak ceremi kan Pak bener. Ceremi lagi nak bener sembuan tak ngacu. Boleh cakap cakap jun gua. Orang bini ada pengis, orang sayang. Pengis biasa kan tapi sayang isina. Karena pamak pengis karena laki tak kok. Selingkuh orang itu pengis mereka dia. Peluru bini boleh. Tak leleng. Jadi suruh dan ben minyak ben kau betul melaki gin zakat tu. Iya, tepung. Orang suruh tu tepung. Yang Arya, terima yuk ben kok si moto sa. Dalam undang-undang pemerintah di Syariah. Saya keluar surat kabin Arya.
Tahu si Andi suat nikah sehari ben antara Arya ben kok iya. Ya, buta mimir ya, musuh ben si kalau nikah. Ben dinon ben tandi, tut timun ari tuntut ben si bini, ari dinon bisa kom. Tetep ben nikah Andi. Teroyo ko man. Ayo. Mon yo kom ini mau ko mandi sa bolong tapi. Apolong ben coron. Bisa, Kita majer tapi yo kom apolong. Naman dia maju. Aman, okom bakal bun, okom. Pokoknya yang kedua kan, boleh Okom kedua kan, okom. Jadi ingat ya, mayu. Hari tak siapa lanjang masalah dia. Iya bu. Mulai ke si aman na si taki kita bu. Kok bukan bebujo, mon si laki datang ben. Palang ben, itemu, tata. Ilah ukuran aku ambu bun ceruk. Itu tiba nak beli ke siapa boleh ya? Terus karinya aman apa? Mangkana. Adi johor mate. Ini ngate. Yang ke bun le. Ini ngate. Kebanyakan satia lakaran ngak dia. Bini nah berdiri kok silaki nyeret nafkah ke Saudi, Arab Saudi, Jerman, Palestina, Filipina, China, Taiwan kapi sebu di alaki boleh. Pada tak boleh ke silaki iya kita kadang ini Malaysia, neng Singapura abi ni boleh. Jadi pada dua di area engkau nyeret naki kada masyarakat kisah keles ya. Pada umumnya kek laki khusus. Cek sampai andi sifat nak jadi dek budi. Tu tibaan mon ala aku ke Malaysia, kota berdino antara kalau aku ke Malaysia, pajab kabul. Telak dulu, mak letak andi timbul ngak dia dek budi. Masalah ngak dia. Kau telak lo. Jadi mon antara laku ke luar negeri, pajab bukan telak lek, mereka budi cucu boleh aku laku. Ajam kau boleh, male tak terjadi perkawinan ganda. Artinya tahu kan, sebini alake, selake abidi. Jadi pada angka pernyamanan tak oleh itu tibaan sebelum mangkat ala aku kalau negeri si bini ikia pajab telak jala ki abini pada dengan jadi kok benar le. engkau bisa dia engkau mau dia ada tak usah panjang karena benar ini hati tibaan dulu boleh dulu mulai ayo iya ayo mulai boleh dibegitu akan ayo aminya mulai Arya bubur je dia Tunggu pasang. Jadi lepas mulai. Enggak, mulai.